kalau golong bersenang saya simpat mentah kejanbit beri kendo bat kiri gilat patai kumor pi ka phang ka bangan dikren penditai kalau kade spang le kje balero baling ong kumta pi house na mara jar kat frang hadin ba ka MDA ka sarkar MDA 1 la form yeka teki lay bias no kilang da barak party belum party to kentuk perlu ke BJP kelajit chief minister U Conrad sama mendalam dia ketika sarkar padahal tu senam Conrad sama dan di tong MP apa parlimen kebapsa baru ke pai ba kena kemilenti la kumlum lo dia beri wa president sensong ndai ke balung ho ukamyo dia ketika supi pada tu senam lai pakati ke sarkar apa ke tilang namala pelek ke jahi dah kita ki parti dulum parti rutor yo kora sama pad hadin mola japat saisin hosna arjar fly kai ka kam bauda imat ula lero tang marwe la ula ron kumbalong ya ke sarkar i tagi CM scholarship i tagi CM impacts i tagi CM 11 i tagi GMCO tools you get SMS. Kenyak ni pai pang kata CM scholarship. Nai uyok pisa. Atau did he spend from his pocket? Okay. If he spend from his pocket, I appreciate him. He has done a good job. Atau perlu siapa nak pelang tinggal lejong. Lalai ke ke bapa. Ayro. But aku juga por malah perlu from the hero. Kat kum kada kecuk bentar. Suppose if that money come from other resources, but it might be from the central government, I strongly condemn. You are not the hero, you are the dole zero. Pi haka bedi, baik ada scholarship. Kalau enggak ikut bawa kan. Habis dia punya scholarship bagi dia quick impacts about that. But man kapor ni mau kontrak sama. Usia minister betul-betul. La kalong hakin kin job program la ne wat hapo assembly i mju company kam di kata contain we the MD government japan company I capital I kati kata kai ke bapulong pi kene sarkar MBA ko bolong benta ngi ki babon hi ki badan kita ki cabinet minister ibat kidang don kidang duna hagaliang ke jingnang chief star pi ban sensari ka sarkar menyalami ka sarkar Gimton kam yu MBA means Master of Businessman. Kajila jungi gimton kam yu Master Businessman. Aladun kam ya u statesman. Hagan ko sarkar mentang i nabaro ki cabinet minister. Dei tang i doktor amparin layo e kedan doktor. Kabekiwi kabut kidang duna ka kedan tuli. Pi bukan sama gembalong mentah wala penan burom syai to paju puro sama pe ketu ko PS sama international medical institute but kiwi wala penan burom sisa but ngalengo bai doktor pa amparin house nam bile MP arajar sa yong mangan budin yakitin chat jang pa del da pipa ang budin i tinja di pa iba piji marbayang lalong sa UMLA aku jupor long MP Til da pidon ha kada sarkar kumbalong mentang i wat kini kebitan lang kata ka coalition government imat ha kada sarkar lalong tik untuk por COVID-19 agdang mas timnutyo wan keren ladagi keren namat Conrad sama ai positif marka boleh ka NPP lalong negatif lala bersensar paru na kata kimton bol ya ban sisap jar ya bidi doktor amparin ngai kata kai kaplan ke jungi men pendun borom ipa la fail telri ko ang pendun borom syai pa ni jong kembui la klar ke MP election la de ben ni no la ban ile no na goi party i house nam wai na don ke UDP la le syai la kren po assembly par kumjuro par don ko congress ila kren sisa la i syai la dei wei na ki no is tai apo kadorbar pat mentah na don ha ke sarkar i wadika rendang ji wadik sintu ji rasa la imla sibanang kalong ka bapla kan pi
haka politics ngai balik ki ong ka politics bun ki brio ki kwa bani join lade bani simta haka politics pi ka politics bor teng ka so ko brio kan wajib kena ka party ka besni dia brio kan pensni ka party pi kembalong ha gi gi ngai ke de sarkar ka papriat menta pokoknya ram ko rasama kai ka papnong ya ki papun kini ki MLA ki ba ni ki party ki hapan ni ya ki hapan bani sono pi kembalong ka PDF apa ke jiram ki dot angut ki MP ki MLA ha wei na pleng jong kim swa pa ya na ya MLA all awan terwa ya sangkur ha de basi kertong la thit sangkur remtre hadin pat ya kasem na jong prano wan doritur wan malai tino pan nalor kata amde de kita i begitu lain guru masih faham bam da sukum ke bawah kata nei yang bau tang sukum ke bawah biang ya bar kang kita bam lo do flang mar bali yang ban kam he na na kata kata ki om development ke bong wei rom ba kam de development ka de development mar ni ha ka politics ni si sim bu nu la job tang san snam ke bong mano nomor kata ngi ong ka politics kam de ka kadar tikem kadai sisa kadar tikem kam de kadar tikem kadai ka lottery lade ka gambling si sin lo la job tang san snam kum ong ka film di nga kan mau ruti kapra makan kari bangla ayo lut nadong ka bokwa kadai ka ta kan haka politics pi ya ka bedi but professor Giswell antu ngani lade sha we naki ramba khasi bala burom lagi kli apa ki Asian country kita bai keteng ke nam dia professor Giswell lagi ambassador bening kong tu napne ki khasi ndrei kaburam ju ika tu kapa phala ke bali ka ja du kane ingi khasi kata long ke jing kli ki ju pada ka bedi pat bar kata ka politics piong ki ka politics kri ka darti ke hanga kam ka darti ka politics kam ka darti ke pi ka khajila kai pro ha ke kidan ka refi kidan linesman kidan ki coach pitang bakla pila le force kamu pila yo red card yellow card baki pila ne la bar sabe madan re ka politics hi kam de ka darti ke ha ka politics sin pila job kamu kanu ka sarkar basansar kan hapan wa di consultant ani ke advisor ke advisor kidi ke piu banak party dalam nak party kum kita gidi advisor hato ki pai ba ka election am le kila de kunta ki hato kita gidi kila kinde ki advisor hato kila man plan kata kumlam tam tamat pen biang yu party mara de ki piu le jong tani ko plong bakla balik ki mara pa di consultant de ki piu le jong abi ki sotum ta de mara no consultant de ki piu le jong ke pada ka bedi pat bat ka kenja ma kentu I request Chief Conrad sama Chief Minister of Clear, please bring another impact. That is free electricity bill for the PPL. Kata ke cingko aja, mana dah kau ipat ke impacts, ke Chief Minister impact kalau pan pelat no free, mana bisa susu kapai pelat, dia kita beri kibati bawa nak kalau ini kibatu. Kata ke ini kerpat ke cuma. Pada ke beda kini ke bangala pelat cikaman ngatip ngatrai kum kini GMCO tools SMS 11 impacts ngatrai u president uk NPYF un patai khamria yekini ki bhar ma khamtip khambamu ngangan dampor ban patai lega patai kamut kan kapor kan bon ma ban patai us patai mu lebag media habeti gane pat khaju kapor uwe ne ki hero hakpor collection MP pat menta pat ukalal hero hakre MDC kata ke jingko aja bagi ke pensai baiba kenapa ke baiba kentim mar kata di ke kamera ke jungki mar ka bede go CM scholarship kala de bam patai padi kene ke riben patai o baiba al sustu tak tak please